Члени етноклубу одняте од Забуца и месного одбору Рускej матки за Скоцура за тогорочни драмски меморијал пририхтуju два дзецински представи. Predstava Ljenjiva marča po tekstu učitelja Radija z 1928 roku už mala svoju premijeru, a u ceku probi za predstavu Dzivče i Žobrak Ljudmili Šandalovej zo Slovackej. Tekst sme dostali po rusnacki napisani. Aranka Međešova i ja ho preložili po našim, jak beše da ruskim jaziku. Nije trebalo bar zveljo menjac, boše rozumíme. Predstava Dzivče i Žobrak bude tirvac kolo 60 minuti, ima 13 ulohi, a režiraju Tanja Brkić. Važno, že djeci maju dzeku, to dugom že najvažnejše. Odvičateljni su, vredni, robotni i mi še spram ih uklopeli oni spram nazi, šitsko višlo jak treba. U ceku čitacki probi, a režiserki kolo teksta, muziki, scenografiji, kostimoh i drugih detaljoh pomaha cali tim ljudzoh, ta še šitski nas davaju dobrim rezultatom.